آج خاندرن ہن سیزن ون یم رشتہ ژٹن ول 3 دۄہ برونٛٹھ کوٚر مےٚ اکہِ بچی فون مےٚ چھنہٕ پتہ کتہِ اوسُن اوٚنمُت بچی چھنہٕ سۄ چھِ میریٖڈ دوٚپُن مولوی صٲب دعا کر تہٕ میٲنِس حقس منٛز مےٚ دوٚپمس کیٛاہ دٔلیٖل گوٚبُر میون دوٚپُن مےٚ گٔے 4 ؤری گرِ مالنہِ کٔژ ؤری 4 ؤری مےٚ دوٚپمس وجہ دوٚپُن مِٹھٲے چھِنہٕ حظ انان خاندرس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نا کوٗر سٔتمہِ دۄہ یِوان کیٛاہ چھِ انان مِٹھٲے انان کینٛہہ تام انان دوٚپُن میانیو گرِکیو ٲس کم پہم مِٹھٲے أنمٕژ کم مِٹھٲے اننس پٮ۪ٹھ گوٚو مسلہٕ کھڑا آز ووت 4 ؤری أمِس کورِ پننِس مالِنۍ گرس اندر کتھ گرس اندر وجہ کیٛاہ بنیو مِٹھٲے ٲس کم پہم رب فرماون تم چھی تتھ ملاون تم چھی تتھ رلاون یہ تمن رلاونک حکم چھُ کرن ذات پاک حضرت اللہ ربن کیا فرمومت رلٲیزیو ربن فرمومت رشتہ داری چھو الرحم معلقۃ بالعرش رشتہ داری چھو عرشس لٹکت یہ چھو عرش پٮ۪ٹھ دِوان آواز رشتہ داری دپان چھو من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ فہر کی مسلمانا کھوور پر کی مسلمانا دچھن پر کی مُسلمانا عرش پٮ۪ٹھ چھے آواز دِوان رشتہ داری دپان چھے من وصلنی وصلہ اللہ یُس مےٚ جوڑن وول تھایکھ نا اَسہِ تہِ یٔتھۍ کِردارس اندر یُس مےٚ جوڑن وول تٔمِس جوڑِ پننہِ رحمت سۭتۍ پروردگار اگر یژھُن چھُکھ مےٚ گژھِ رحمت کرُن نٲزِل پروردگار تیٚلہِ چھُ حُکم کرنہٕ آمُت رشتہ دٲری دیٖزِ واٹ یہِ رشتہ دٲری واٹ دِنہٕ وول رحم کریس پروردگار ومن قطعنی قطعہ اللہ یُس رشتہ ژٹن وول پننہِ رحمت نِش ژٹیس پروردگار پننہِ رحمت نِش کریس دوٗر ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ رب فرماون یِم میٲنۍ تِم چھِ تتھ سٲرسٕے ملاون یہِ ملاونُک حُکم چھُس کوٚرمُت پروردگارن وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یِمے گٔے حقیٖقی خشیت تھاون وٲلۍ یِمے گٔے حقیٖقی پرہیزگار یِمے گٔے حقیٖقی خوفِ خۄدا تھاون وٲلۍ یم رشتس واٹ دن وٲلۍ یم رشتہ جوڑن وٲلۍ وَیَخَافُونَ سوء الحساب یمنٕے لُکن چھُ بُرٕ حساب نِش خوف یم چھِ دپان اگر أسۍ رشتہ ژوٚٹ أسۍ گٔژھۍ نہٕ پھسٕنۍ عذابس اندر در دربارِ حضرت اللہ ٲخرتُک خوف چھُ تِمنٕے لُکن یم رشتہ جوڑن وٲلۍ چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون یم رشتہ ژٹن وٲلۍ آج خاندرن ہن سیزن ون یم رشتہ ژٹن وٲلۍ 3 دۄہ برونٛٹھ کوٚر مےٚ اکہِ بچی فون مےٚ چھنہٕ پتہ کتہِ اوسُن اوٚنمُت بچی چھنہٕ سۄ چھِ میریٖڈ دوٚپُن مولوی صٲب دعا کر تہٕ میٲنِس حقس منٛز مےٚ دوٚپمس کیٛاہ دٔلیٖل گوٚبُر میون دوٚپُن مےٚ گٔے 4 ؤری گرِ مالنہِ کٔژ ؤری 4 ؤری مےٚ دوٚپمس وجہ دوٚپُن مِٹھٲے چھِنہٕ حظ انان خاندرس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نا کوٗر سٔتمہِ دۄہ یِوان کیٛاہ چھِ انان مِٹھٲے انان کینٛہہ تام انان دوٚپُن میانیو گرِکیو ٲس کم پہم مِٹھٲے أنمٕژ کم مِٹھٲے اننس پٮ۪ٹھ گوٚو مسلہٕ کھڑا آز ووت 4 ؤری أمِس کورِ پننِس مالِنۍ گرس اندر کتھ گرس اندر وجہ کیٛاہ بنیو مِٹھٲے ٲس کم پہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ییٚلہِ معاشرس اندر یُتھ حساب آسہِ ییٚلہِ معاشرس اندر یِژھ کم فہمی آسہِ ییٚلہِ معاشرس اندر یِژھ کجہِ فہمی آسہِ تتھ معاشرس کرِ پننہِ رحمتُک نزول پروردگار تتھ معاشرس سادہ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ رب فرماون یم رشتہ ژٹن وٲلۍ سورہ محمد آیت نمبر 22 تہٕ 23 فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ
اے رب سندن احکاماتن نش بت پھرن والو، اے رب سندن احکاماتن نش چلن والو، تو ایشا خیال چلو رب سندن احکاماتن نش ان تفسدو فی الارض، ام سید کریو تو زمینس اندر فساد باپا گو سبب چھو یس رب سندس حکمس عدولی کری، عدل بدل کری، ربن دوب رشتہ واتیو، ربن دوب رشتہ یس رشتہ ژٹہِ، رب دپن یہوے چھُ سبب فساد فی الارض، یہ چھُ سبب فساد فی زمینس من یس فساد چھُ باپا، امیُک اکھ وجہ چھُ رب سندین احکاماتن نش چھِ لوٗکھ منہ موڑن، تم چھ پنن پان دیون بغاوتس اندر پیش کرت، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ بیٚیہِ ژٔٹوا تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن یس رشتہ جوڑنُک حکم چھُ کوٚرمُت، یس رشتہ دٲری جوڑنٕچ کس حکمس منٛز آمٕژ سۄ رشتہ دٲری ژٔٹِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ، اگر یہ کوٚروٕ تیٚلہِ روٗزِو تیار، اُولَٰئِکَ الَّذِیٖنَ لَعَنَهُمُ اللّٰہ، رب فرماون تمن انسانن پہ چھس بہ کران پنہ لعنتک نزول یم رشتہ ژٹن وٲلۍ، تمن لوکن چھ رب سنز لعنت یم رشتہ ژٹن وٲلۍ، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اکھ گوٚو یہ زوڑ ییٚمِس زٔڈِس کنس کمزوری مشین پیوان لاگٕنۍ، مگر امس ووٚن نہٕ حقیقی زوڑ قرآن مجیدن کینٛہہ، حقیقی زوڑ ور پروردگارن تمس یم زمینس منز کور فساد باپا، یم رشتہ داری ژٹ، رب فرماون فَأَصَمَّهُمْ ام سندین کنن چھ زڑر ترومت پروردگارن، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ام سندین أچھن چھ انیر کورمت پروردگارن، تم سنز أچھ چھ انہِ، یس رشتہ ژٹن وول رشتہ جوڑن وول بنزیو کائناتس اندر